Urujijo ni rwinshi ku mirongo y'imbere ku rugamba mu misozi myinshi itandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse kandi no muri Kivu y'Amajyepfo, dukurikije ibikomeje kugenda bitangazwa ndetse kandi byinshi bikomeje kugenda bitugeraho nk'uko amakuru akomeje kugenda yemezwa. Ni amakuru atugeza aka kanya ku butaka bwa Kongo hagati y'umutwe wa M23 ndetse kandi n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rukomeje kugenda rwiyongera. Amakuru atugeza aka kanya igisirikare cy'umutwe wa M23 biremezwa yuko hari ibice bakomeje kugenda bikuramo byo muri Kivu y'Amajyaruguru, bikavuga yuko imbaraga z'imiryango mpuzamahanga zikomeje kugenda zibigiramo uruhare. Amakuru kandi agakomeza kugenda avuga yuko mu rwego rw'uko ngo M23 hari amakuru bavumbuye cyangwa se hari amakuru bamenye yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo bashobora kuba bari gutegura ibitero bikomeye bya drone ndetse kandi n'izindi ndege z'intambara ziganjemo Sukhoi 25 muri no misozi strategique ya Walikale yoroshye cyane gukoreshamo indege za drone ndetse kandi n'indege za Sukhoi. Biri kuvuga yuko ariyo mpamvu uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 baba bari gukora abasirikare babo mu bice byinshi bitandukanye. Nubwo ariko ibi biri kuba ndetse kandi biri gukorwa, amakuru akomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse kandi no ku binyamakuru byandika cyane gashingiye ku bimenyetso mamo ku mirwano iri kubera ku butaka bwa Kongo. Amakuru ari kwemezwa n'abaturuka ku ruhande rw'umutwe wa M23 bari kuvuga yuko bo batizigera bava mu bice bagenzura ndetse kandi impamvu bavuye muri ibi bice cyangwa se bari kugenda bavamo gake gake ngo ni impamvu z'uburyo bwa tactics z'ubuzima busanzwe bwabo bwihariye, naho bihuriye n'ubwoba bwo kuba bashaka kwikura mu bice bagenzura hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bikomeje kugenda byemezwa no ku ruhande rw'umutwe wa M23. Byose turabyinjiramo rero tubabwire noneho ukuri kwa nyako kubiri kuvugwa ku mirongo y'abasirikare bari kwikura mu misozi irimo za Walikale ndetse kandi no mu misozi yo muri Rubero. Amakuru atugeza aka kanya rero kandi u Rwanda ngo rusanga kurandura FDLR ari ingenzi mu kurangiza intambara iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byose turabyinjiramo tuze kubabwira uko bihagaze. Turaza kwikoza kandi ku ruhande rw'imisozi itandukanye muri teritwari ya Masisi haravugwa icyitwa Wazalendo zikomeze guca ibintu mu misozi ya za Kimoka hafi ya parike ya Virunga. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka kandi mu misozi itandukanye yo muri Minembwe tubabwire drone zikomeje kuba akaga ndetse kandi zikagira uruhare mu mfu z'abaturage bakomeje guhitanwa n'izi drone zikomeje kugaragara muri Sud Kivu nk'uko amakuru akomeje kugenda byemezwa ndetse kandi nk'uko bikomeje kugenda bitugeraho. Amakuru adasanzwe kandi akomeje kugenda tugira aka kanya, turagaruka ku ishyaka rya SND FDD, turagaruka kuri FDNB mu gihugu cy'u Burundi tubabwire uko bihagaze. Ni igihugu cy'u Burundi ubwacyo gikomeje kwemeza yuko akaboko karekare bafite ku ntambara iri kubera ku butaka bwa Kongo bakomeje kugenda bakongera muri rusange. N'amakuru yizewe neza 100%, ni byinshi bikomeje kugenda bitugeraho ndetse kandi byizewe neza 100% nk'uko amakuru mamo akomeje kugenda aturuka muri iki gihugu. Ibintu bikomeje kuba bibikendetse kandi ibintu bikomeje kuzamba no guhindura isura. Turaza kugaruka kuri FDNB igisirikare cy'u Burundi bivuga yuko hari abasirikare bari gutorezwa hafi neza mu kigo cya gisirikare cy'ahitwa Bururi, bikavuga yuko ari umugambi ukomeye cyane uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gusapotinga cyane mu gufatanya bya hafi cyane n'igisirikare cy'u Burundi, kuko bivuga yuko iki kigo cya gisirikare ari gutorezwamo n'abasirikare b'Abarundi ndetse kandi n'abasirikare ba FARDC. Amakuru kandi aturuka muri iki gihugu cy'u Burundi biravuga yuko hari abandi basirikare bashobora kuba bari gutegurwa mu ishusho fatizo cyane bagiye kwerekezwa mu misozi yo muri Kivu Majyepfo, Kivu y'Amajyaruguru mu rwego rwo guhangana n'uruhande rw'icyama cy'umutwe wa M23. Twihuse cyane rero ndagira ngo dutangire muri situation ikomeje kuba mbi cyane mu misozi myinshi itandukanye. Agasozi kitwa Kimoka karavugwamo icyitwa Wazalendo ndetse kandi na FDLR bakomeje guturuka muri parike ya Virunga bakinjira mu misozi yo muri teritwari ya Masisi, cyane cyane imisozi irimo Kimoka, Bihambwe ndetse kandi n'ahandi hatandukanye. Bikavuga yuko aba Wazalendo bari kwinjira muri ibice rero bagateza akaga gakomeye cyane mu bice M23 iherereyemo. Bikavuga yuko
kandi ibi byavuzwe n'uruhande rw'umutwe wa M23 nyuma y'uko bemeje yuko hari abasirikare b'Abawazalendo ndetse kandi n'aba FDLR bafatiwe mu misozi yo muri Kimoka. Amakuru akemeza yuko abasirikare bafashwe mu masaha y'urukerera rushyira saa 9 n'igice nk'uko aya makuru tuyakesha imboni zacu ndetse kandi n'ibinyamakuru byandika cyane ku bucukumbuzi bw'ibikomeje kugenda bibera hariya ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nshuti bavandimwe rero ibintu bikomeje kugenda bihindura isoni ndetse kandi ibintu bikomeje no kugenda bikomera cyane uko umunsi ugenda uzaza undi. Amakuru akavuga yuko uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 bahangayikishijwe bikomeye nuko igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ari abasirikare babo bakomeje kugenda binjira mu misozi yo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse kandi no muri Kivu y'Amajyaruguru bakaza bagateza akaga ndetse kandi n'ibibazo mu bice uyu mutwe ugenzura. Amakuru kandi aremezwa yuko uretse iyi misozi ya Kimoka ahubwo n'imisozi yegereye ahitwa za Mweso biravuga yuko ari abasirikare ba FARDC Wazalendo bari guturuka mu misozi yegereye za Burayi Meti ndetse kandi n'ahandi hatandukanye bakinjira mu misozi ya za Kishanga Mweso n'ahandi hatandukanye mu byerekezo byegereye muri Warikare. Amakuru akavuga yuko rero uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 rushobora kuzisanga utu duce barimo n'ubundi twegereye Warikare na Warikare ubwayo mu duce navuga yuko bari kubarizwamo kuko hari utwo bikuyemo ariko nanone n'utwo bari kubarizwamo bikavuga yuko bishobora kubateza icyago gikomeye cyane ku mirwano ishobora kwibura ndetse kandi ishobora no kuba yanahindura isura ku rwego rusanzwe ndetse kandi rudasubirwaho ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Situation ni hatari sana, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura ndetse kandi uko umunsi ugenda uzaza undi niko bishusho fatizo y'urugamba ku butaka bwa Kongo cyane mu bice byinshi bitandukanye M23 igenzura aribwo bikomeje kugenda byibazwaho cyane na rero ibintu bikomeje kugenda bigenda gutya biraza kurangira gute. Amakuru yizewe neza 100% kandi dukesha imboni zacu zerereye muri biriya bice biravuga yuko mu misozi yegereye Rushebere n'ahandi hatandukanye imisozi ya Katamwimbi no mu midugudu yegereye mu Buhongore aha hose M23 yamaze kohereza icyitwa imisada y'ibikoresho byinshi ndetse kandi n'abasirikare. Izo karitsiye zose zegera ibirombe by'amayagaciro bya Rwaya nyuma yuko biri kuvuga yuko aha hafi n'ibirombe by'amayagaciro bya Rwaya hari gutegurwa operation Simusiga, operation Karundura, operation Ndimburamabuye n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC bashaka kugaba ku ruhande rw'umutwe wa M23. N'amakuru atugeza aka kanya rero ibintu byabaye bibi cyane nyuma yuko n'ubundi uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 hari gutangazwa inkuru yuko bari kwikura mu bice bitandukanye. Urujya n'uruza rw'abarwanyi ba AFC M23 rwagaragaye kuwa 4 tariki ya 26 Werurwe mu duce twinshi twariye Warikare iherereye muri Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane ahitwa Iminjenje Meti muri groupement ya Kisimba muri Kanune muri groupement ya Ikobo. Nk'uko amakuru aturuka mu mboni zacu ndetse kandi n'ibinyamakuru byinshi bitandukanye abitangaza ngo urugendo rwa mbere rw'inyeshyamba ndetse kandi n'ibikoresho byabo bwagaragaye Iminjenje na Meti mu gace kahitwa Banakindi Ikalembe. Abatangabuhamya kandi bavuze ko babonye abarwanyi bagenda bamwe mu modoka abandi bagenda n'amaguru. Amakuru kandi ava mu nzego z'umutekano n'inzego z'ubutegetsi yemeza yuko aya makuru mu gihe binavuga ko hari abarwanyi bake basigaye mu duce twavuzwe. Uku kwimura ingabo kwavuzwe no muri Kanune muri groupement ya Ikobo nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'ibanze akomeje kugenda bitangaza. Ni umutekano kandi uvugwa yuko ntacyo urahungabanywaho mu gihe M23 yavuye mu bice bitandukanye. Hakanavuga yuko kandi no mu misozi myinshi itandukanye cyane cyane nko mu bice bya za Miliki mu gace kegeranye na Rubero aho AFC M23 naho yahereye ivana ingabo mu bice bimwe mu minsi ishize. Bikavuga yuko rero ibintu bikomeje kugenda biteza kaga ndetse kandi binibazwaho cyane. Benshi baravuga bati rero ni igitutu cya Leta z'Ubumwe za Amerika, abandi bati ni igitutu cya Loni n'indi muryango mpuzamahanga cyangwa se ibihugu bikomeye n'ibindi bitandukanye byakomeje kugenda bigaragaza inkeke n'ibibazo bitandukanye bavuga yuko ngo umutwe wa M23 mu gihe waba ukomeje kugenda wigarurira ibice byinshi
ibimenyetso bitandukanye bizakomeza guteza intambara ikomeye ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. Ariko benshi baribaza bati niba koko M23 iramutse ivuye mu bice igenzura nicyo kizatuma umutekano ku butaka bwa Repubulika ya Kongo uboneka. Ahangaha ushyiraho akabazo, ibyo bintu tugomba kubyinjamo neza tukabisesengura tukabitongomora mu nkuru turi buze kugarukaho, kuko ibi bintu bikomeje kugenda byibazwaho cyanditse kandi binakomera cyane ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. Muri Loni rero u Rwanda rwavuze yuko kurandura FDLR ari ingenzi mu kurangiza intambara muri Repubulika ya Kongo. U Rwanda rwabwiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ko kurandura umutwe wa FDLR ugamije gutera u Rwanda ari ngombwa kugira ngo amakimbirane arangire mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo. Ambasaderi Martin Ngoga yerekanaga aho u Rwanda ruhagaze kuri uyu wa kane mu kiganiro yatanze ku butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Kongo MONUSCO, aho yavuze ko Kigali ishyigikiye igisubizo cya politike ariko akanabona ko FDLR ari ikibazo gihoraho gifitanye isano n'ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Ngoga yagize ati amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo ntago ari u Rwanda rwayateje. Yavuze ko ingengabitekerezo y'uyu mutwe itigeze ihinduka kandi igomba gusenywa hamwe n'imiyoborere yayo. FDLR yashinzwe nyuma gato ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 mu gihugu cy'u Rwanda. Ishingwa n'abasize bakoze ibyaha bya Jenoside bahungiye muri burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo. U Rwanda rumaze igihe kinini ruvuga ko uyu mutwe uhungabanya umutekano kandi rukanawushinza kugaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda mu byiciro byinshi ndetse kandi no mu bice bitandukanye. U Rwanda kandi rugakomeza gushinza binagaragara buri muntu wese yuko uyu mutwe ngo ufite gahunda yo kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda ugakora ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse kandi ugakora ibisa n'ibyo wasize ukoze mu myaka yahise uherereye utangiye igihe uyu mutwe wari uri mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda biteza icyago gikomeye ndetse kandi n'ubwoba bukomeye ku ruhande rwa bamwe mu baturage batuye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse kandi na bamwe barebesha amaso ibiri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. Icyakora guverinoma ya Repubulika ya Kongo yo ikomeza kugaragaza ko FDLR ari urwitwazo u Rwanda rukoresha mu guhungabanya ubusugire bwabo. U Rwanda narwo ruhakana uruhare rutaziguye kandi ruvuga ko ibikorwa byarwo bifitanye isano n'impungenge z'umutekano cyane wa FDLR. Ngoga yerekanye ko inzira za diplomasi harimo n'amasezerano y'amahoro ya Washington, ibiganiro by'Doha nk'inzira zikomeye ziganisha mu guhagarika imirwano no kugera ku mutekano urambye. Yasabye abunzi nka Amerika, Qatar ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe gukomeza kutabogama ku kureba ingamba zifatwa no kubahirizwa. Kimwe n'ibibazo bikomeje kugenda bigaragara cyane na guverinoma ya Kinshasa, aho ikomeje kugenda igaragaza yuko umwuka wo gufasha FDLR ari umwuka bimirije imbere. U Rwanda kandi rwagaragaje impungenge z'uko ibintu byifashe nabi mu bijyanye n'ibikorwa by'ubutabazi ndetse kandi no kwiyongera kw'ibitero by'indege za drone mu turere dutuye cyane cyane nk'Igoma na Minembwe. Ambi Ngoga yavuze ko ibitero nk'ibi byahitanye abasivile kandi bibangamira umuhate no kugera ku mahoro. Ngoga yongeye gushimangira ko u Rwanda rushyigikiye ibikorwa byo gushaka amahoro bikomeje, ariko nanone ashimangira ko ishyirwa mu bikorwa harimo kubazwa no kugenzura bigaragaza ko niba inzira ya diplomasi zizavamo umutekano. Ni bikomeje kugenda bigaragara rero aho imiryango mpuzamahanga ikomeje kugenda ishakira ibisubizo cyane ibibazo bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Repubulika ya Kongo, ariko benshi baravuga yuko bitewe n'imbaraga zikomeye cyane igisirikare cya Repubulika ya Kongo ndetse kandi n'abafatanyabikorwa bakomeje gushyira mu guhangana n'umutwe wa M23, ibibazo bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Repubulika ya Kongo gukemuka kwabyo bigoranye cyane, kuko ku munsi ugenda uzaza undi ni Antoine ni Felix Tshisekedi Tshilombo n'abafatanyabikorwa be bakomeje kongera ingufu zo guhangana n'uruhande rw'umutwe wa M23. Umutwe wa AFC M23 watangaje ko abasivile bapfuye undi umwe arakomereka.
Ibi byatangajwe na M23 nyuma y'uko FARDC yagabye igitero gikomeye mu misozi y'imikenke. Ibi byo nta n'uwabitindaho cyane, turabizi yuko mu misozi y'Irugezi ndetse kandi no mu misozi ya za Mikenke muri Sud Kivu, mu misozi y'Iminembwe, FARDC ikomeje kugaba ibitero ikoresheje indege za drone ndetse kandi n'imbunda ziremereye. Bikavuga yuko bikomeje kugira ingaruka zikomeye ku ruhande rw'abaturage, ariko zimwe mu ntego za AFC M23 nk'uko babigaragaza, baravuga yuko hagomba gukorwa igishoboka cyose kugira ngo ibitero bihagarare. Mu gihe kandi FARDC yo ikomeje kugaba ibitero ivuga yuko igamije gusenya ibirindiro ndetse kandi no guca intege uruhande rw'umutwe wa M23. Nshuti bavandimwe rero, ibintu ntibyoroshye, bikomeje kuba bibi cyane ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, bikomeje no kuzamba. Ibi kandi biravugwa mu gihe leta y'igihugu cy'u Burundi binavuga yuko ikomeje gushyigikira leta ya Kinshasa cyane mu gutoza abasirikare, kuko bivuga yuko ahitwa Bururi abasirikare barenga 6433 bari gutozwa kugira ngo bazazanwe mu misozi